Prince Kasim na Kibinge obiraryo mjenyi mukuru asimira abantu hamwe n'ebitongole basize kwombeka hamwe no kwatanisiza hamwe n'abasilamu. Ebigambo ebyo tusaba Allah nti buli alina ennusu gy'atadde ku projekiti eno Allah agimuwemu empeera era projekiti eno Allah agiteekemu empeera ekole. Ashabira abantu okoza omuzigi togombekirwe okuhamya eddiini hamwe n'okugikunda obu barikukuratira bishenkurubo abakuzire kandi bakafa barikukunda eddiini y'Obusiraamu. Ekyenjala okusaba abantu b'omu kitundu kino kyamukisa mulungi nti wano waddewo masjidi era babawadde masjidi empya. Tubasaba masjidi eno mugikozese nga bwerina okubanga ekola nga muyimirizaawo jamaa. Bamwe basize kubaha mukoro ogu biine okusiima ahabwa akakiiko k'omuzigiti akakwatanise n'abaharabu abayombekire omuzigiti kandi bashaba abantu okushomesa abaana eddiini bakakora bakumanya Ruhanga. Omukoro guno lwansonga naffe omuzigiti kyegwagala kyetuliko kyetugoba tusomesa eddiini abaana bakulire mu ddiini ey'Obuyisiraamu baleme okuba nga tebamanya byansi byokka wabula nga naye Katonda bamumanyi. Bakushanga tufushietinga openinga omuzigiti ogwo kandi abantu bona nk'Abanyarwanda bashemereirwe nangwa buli omwe nasiima stakeholders abo batiremu amaani kurebuka ngu omuzigiti gwayombekwa. Abebembezi aba basize kuzaha mukoro ogu nibasiima obuheereza hamwe n'entunguka abasiraamu babaasa kuteeka omwanya ogu kandi bashaba abantu kubaasa kubukozesa kurungi. Tusema munonga mogo gubakozere gokombeka omuzigiti ogwo gwito gwa rugenda n'ekintu kikuru munonga abanyarubirizi bona basima munonga kandi bashemererwa nakushira munonga ntiza kureeta entunguka omu mwanya gwitu. Endo eryo rungi munonga kurebe ngo ensigo bashenkuru b'abasiramu muri Bunyaruguru babyire ngo yo etangire kukura. Sky TV eganiraho na Sheikh Ahmed Hassan obiraro mukuru w'akakiiko akabombeka ahab'omuzigiti ogu kandi ayina okusiima kw'amaani aha Ruhanga ahab'omuzigiti ogu. Ekyokubanza byona nimaza kwebaza Allah habw'enteekateeka enungi eyatufire kureba omuzigiti ogu wabasa kwombekwa mu bwire buke kandi wayombeka aha standard ey'ekika ky'ahaiguru. Ekyakabiri nyebaza abantu boona Allah babasize kurabamu kurenga bateka itafari kureba mutwafuna kufuna omuzimba nk'ogu kubasa kukizayo burungi omwesitaani n'obuhango. Omuzigiti ogwombekirwe nigushitamisa abantu 15 batenyigire ninga 18 benyigire gwombekirwe omu mwaka gumwe n'emyezi 3 kandi gwombekirwe sente zirikwinga n'obuhumbi 2 n'obukadde 200 za Uganda. Gashakwa Aineshira wa Sky Television agenshonga omu Rubirizi.